Пришел в бокс 15 лет. Когда было очень модно фильмы смотреть разные. Джеки Чан, Брюс Ли, там, боксеры всякие разные. Потом уже началась такая тема, все бандиты, все боксеры. В общем, такое движение было интересное. Ну и я тоже пришел. Я с детства занимался уже с 8 лет, занимался хоккеем, потом уже и на бокс пришел. Все получалось идеально вообще. Это был вид спорта прям вот как для меня. Ну, в боксе я выступал 6 раз на чемпионате Эстонии. И 2 раза я занимал 2-е место, 2 раза 3-е место и 2 раза никакое место. Serjoga võib esimesel pilgul tunduda väga selline karm mees, kuid tegelikult tal on väga hea süda. Ta väga armastab boksi, ta on väga hea inimene ja põhimõtteliselt kõik vaba aeg, mis tal on, ta vaatab kas YouTube'is või mingeid boksi asju või siis vaatab mingeid matše ja on selles huvitatud. Я всегда на бодрячке просыпаюсь, и мне сразу думаю про бокс, про тренировки. Serjoga esindab Nõukogude Liidu boksikooli, mis on praegu jälle saanud väga populaarseks, kuna boksimaastikule esile on tulnud sellised nimed nagu Dmitri Bivol ja Aleksandr Usyk, kes just on selle stiili, ma ei tea, kõige tugevamad näitajad, ehk siis see stiil kujundab ennast sellist jalatööd, aktiivsed jalatööd, esikäe mängimist ehk vehklemist ja seda stiili kahjuks täna unustavad paljud ära, kuna Nõukogude Liidu treenerid lihtsalt tasapisi vanuse pärast lahkuvad meie maailmast ära. Ja kui keegi tahaks õppida boksi just sellises Nõukogude Liidu stiilis, siis kindlasti Sergei on parim kandidatuur, kust seda õppida. Ну, еще Хемингуэй говорил, что нет, человечество не придумывало ничего лучшего для воспитания мужчины, как бокс. Я тоже рекомендую мальчикам особенно, приходите заниматься боксом. Потому что это положительно влияет на характер мужчины и на физические kачества мужчин. Sergei on tuntud mitte ainult kui boksja, vaid ka kui kickboksja. Tal on päris head tulemused ja saavutused. Ta on olnud Euroopa meistrivõistlustel saavutanud 3. koha ehk siis VAKO organisatsioonil ja iga inimene teab, et VAKO on maailmas üks tugevamaid organisatsioone üldse. Seepärast tal on väga tugev ja pikk võitluskogemus. Nii boksjana kui ka kickboksjana ja kindlasti ta saab seda kogemus jagada kõikide inimestega, kes tulevad tema juurde trenni. Самые большие достижения в кикбоксе – это призер чемпионата Европы 2002 года в Италии были соревнования. А также я участвовал на чемпионате Европы в Москве в 2000 году, на чемпионате мира в 2003 году и на Кубке мира в Берлине в 2004 году. Все вместе, если посчитать и кикбоксинг, и бои без правил, и муай-тай, и бокс, то 91 бой и 78 побед было. Вот. Ну и нет никаких проблем вообще со здоровьем. Я такой же чувствую так же себя молодым, как и в 16 лет, как будто я пришел на бокс, и вот я сейчас и продолжаю заниматься, стою в парах с молодыми боксерами и не чувствую никакой усталости. Прекрасный вид спорта. Kunagi ammu, kui ma olin ise noor poiss ja tegelesin boksiga, olin 16-17, meie treener Vladimir Mazjakin pani siis meid Sergeiga ringi ja me olime kui sellised katsejänesed, kes siis, et treener vaatas, et kui me saame temaga hakkama, no siis me juba oskame boksida ja kui ei saanud, no siis peab veel edasi õppima. Ja mul on väga hea meel, et palju aastaid hiljem me oleme kohtunud temaga siin Combat Labi saalis
ja õpetama inimesi poksima ja üritame teha ja poistest päris mehi. Меня зовут Сергей Баранов. Приглашаю всех ко мне на тренировки по боксу в Combat Lab.